Svima ljudi, Johnny Motherfucker ovdje. U ovom klipu ću vam pokazati kako da poboljšate performanse svoga računara. Znači da brže radi. Jeste da neće izgledati baš lepo, znači trake neće izgledati lepo, start i tako to, ali brže će da radi. Pa da krenemo. Ovako. Idemo u start, desni klik na computer, properties, otvara se, ovako, advanced system settings, tu idemo i idemo ovdje gdje piše performance, ulazim tu, vidite ovdje sad kod mene let Windows choose what's best for my computer, idemo na adjunct for best performance i apply. Vidite, sad ovo izgleda baš onako ružnije, ali znači nećete vjerovati, radi mnogo bolje. Znači otvaramo Google Chrome na primjer, bam, otvorio se, gotovo. Znači stvarno je brži. To je to ljudi što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, like, share i subscribe. Pozdrav!